دم باش خوندکارین هیجا از مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە یەکەم ji pirtûka zimanê Kurdî refa şeşan bibin. Waneya me îro bi navê girîngiya perwerdeyê ye. Dema em dîjin girîngiya perwerdeyê tê wê wateyê ku çi girîngiya perwerdeyê di jiyana me de ye. Di çi xalan de yan jî di çi rewşan de ev perwerde ji me re pêwîst e. Em bi çi armancê xwe perwerde dikin. Em çi girîngiyê didin perwerdeyê ta ku em mînak zarokên xwe dişînin dibistanan, em xwe hewl didin ji dema ku em yani ji dayîk dibin heya birinê jî li malê, li kolanê, li nav hevalan, li dibistanê, li kar de, li her derê em hewl didin ku em xwe perwerde bikin. Helbet madem girîngiyek vê perwerdeyê heye, yani madem hemû mirov hewl didin ku xwe perwerde bikin, xwe li pêş bixin, xwe bikin mirovin zana û perwerdekirî, helbet girîngiyek perwerdeyê heye. Ev girîngiya perwerdeyê çi ye? Niha îro mê di waneya xwe de ya yekem ji pirtûka refê şeşa nas bikin. Pirtûkê xwe vekin ser û pela heştan, em dest bi xwendinê bikin. Girîngiya perwerdeyê fêrbûn û hînkirin ji bo hemû giyaneweran pêwîst û girîng e. Bi taybetî ji bo nifşê mirov û civaka mirovahiyê. Mîna xwarin û vexwarinê pêwîstiyeke ku dest ji jê nayê berdane. Bi perwerde û fêrbûna xwezayî nifşên mirovan demên derbasbûyî fêrî têgihiştina bi peyivîn û axaftinê bûne. Her wiha beriya her tiştî heyînan bi nav dikin, ev jî bûye destpêka perwerdeyê. Piştî peydakirina nivîs û xwendinê, girîngiya perwerdeyê bêhtir xwe dide pêş, ji mîtolojiyê heta zanistê tevahî rahib pêxember zanyar û pirtûkên pîroz girîngiyeke mezin dane perwerdeyê. Têgeha vê girîngiya perwerdeyê bi nivîsên pexşan hûnan dî gotinên pêşiyan hatine ziman. Weke mînak, Çînî li gel girîngiya perwerdeyê wiha dibêjin, kesê di perwerdeyê de xwêdanê nerjîne, wê di şer de xwînê birjîne. Abdallah Öcalan jî li ser perwerdeyê dibêje, dayîka hemû xerabiyan nezanî û têgihiştin e, dayîka hemû qenciyan jî zanîn û têgihiştin e. Her wiha cegerxwîn de helbesteke xwe de dibêje, cegerxwînê kurê min pir dinalî ji ber aha xizanî û nezanî. Perwerde û hînkirin bi taybetî ji bo civakên bindest yên ku têkoşînê ji bo azadî û demokrasiyê didin pir girîng e. Bi vê têgehê di destpêka têkoşîna azadiya gelê Kurd de bi perwerdeyê dest pê kir. Lewra ev çerxa dawî bi çerxa zanistê ye, zanist jî bê perwerde negengaz e. Weke me dî di waneyê de çawa girîngiya perwerdeyê heye, çawa gotin û axaftin li ser perwerdeyê hatine gotin. Yani li gor me xwendî hemû rahib, zanyar û feylesûf û kesên zana hemû ser perwerdeyê axivîne û girîngiyeke mezin dane perwerdeyê ku civak weke ku dest nikare dest ji xwarinê û vexwarinê berde, her wiha jî nikare dest ji perwerdeyê berde. Ew jî pêwîstiyeke weke girîngiya wê weke girîngiya xwarinê û vexwarinê ye. Ji xwe hevokek yan jî gotinek di waneyê de hat gotin gelekî balkêş bû. Ez ê wê gotinê binivîsim ser depê dayîka hemû xerabiyan nezaniye, dayîka hemû xerabiyan nezaniye û dayîka hemû qenciyan zanîn û têgihiştin e. Ambala xwe bidin vê hevoka han, ev hevok
واتهيك بر جران دنابا خود تحوينا اولا وشيروبا بكن ام دكارن واني اخوا همو دوي هوا كده يعني دوي گوتني ده شيروبا بكن دمان بيجن دايكا همو خرابيان نزانيه و دايكا همو قنجيان زانين و تيگهشتنا چو هاتي عدي هوا كيه اف هوا كجبو چه هاتي گوتن دمان بيجن دايكا همو خرابيان نزانيه يعني جارنا gelek جارنانجي مروف خرابيان دكين كارن ندرس دكين كارن نباش دكين لأفكار يعني كسيكو أفكار كريه نايو يوتيكو كسايا كسكي خرابة يعني كسكي نقنجة كسكي نباشة كسكي نزانة يعني نزانكو كاريغو كريه خرابة يعني كاركي نراسته تنی لگوری خواه لگوری مفهوم خواه تنگ شیرو وکریه به نزانی شیرو وکریه جبروی یکی نگهشتی او آستا کو بزانه به افکاری گویی کریه کاره کی خرابه لبید دما کو یعنی ام هلوسته کی وی آواید بین کسی کی گو خرابیه کید که لبید که مروف یانجی کسی کوره وی کسی ای نزانه شیرت بکجی اف کسایا جبركو نزانه لگوری خوا تشتان شیروبت که یعنی تینا کیجه کوی کاری کی خراب کریه جبر وی یکی دوی اف کسین کو خرابی هم فی آوایی دیکن نین محاسبه کرن ورن شیرت کرن یعنی هلبت محاسبه هر کاری کی خراب هیه لی یا هری راست کو اف کسایا ور شیرت کرن تیبک هیجا کوی کاری کی خراب کریه جبر کو او نزانه کوی کاری کی خراب کریه جبر وی که خراست بینه اف خرابی هان هموش کو هاتیه جنزانی نه هاتیه جن تیگ هشتنه هاتیه جبر کو او تینا کیجا کوی کاری کی خراب کریه الویده که ارکیمه چیه دما امراستی هلوستک وی آوایی بین یانجی ام کسی کی وی آوایی ببینن ارکیمه کو ام وشیرت بکن ام وی بدن فهم کرن ام وی بدن تیگ هشتن کو افکارایا خرابه افکارایا نراستن نابه کو بکرن دما کو او کسایا تی بگیجه و بزن به افکارایا خرابه وی دمی وی جا قنجیان بکن اجبر کو او بو کسی کی زانا او بو کسی کی تیگ هشتی تی دگیجه کو افکار خرابه افکار راسته دوی دمی ده کاری خراب نکوی کاری راست بکوی قنجیان بکه چماش برکو او بو کسی کی زانا جوداهید نافبرا خرابی او قنجیه ده ناس که هلبت کسی کو خرابیه بزانه با نار خرابیه ناکه جبروی یکی دایکا همو خرابیان چیه؟ نزانیه یعنی امن کارن بیشن اف کسایا خرابه و اف کسایا قنجه دبکو یعنی کارکی خراب بکه لی دوی چی بیشن ام بیشن اف کسکی نزانایه اف کسکی زانایه یعنی کسی خراب و قنج تننه کسی ای نزانه و کسی زانه هیا دوی دجبو کو همو کس قنجیان بکن دوی کو همو کس زانا بن تی بگیجن دوی دکی ما چه ارکیمه کو ام خوب خواه ام هفدو شیرت بکن ام هفدو رخنه بکن جبر وی کیجی ام دبیجن سیستمک ما دوی بی آوا کرن او سیستم سر بنگها رخنه داینه ور آوا کرن دما کو ببینی کسک خرابیه کریه ارکی تلورچی توی رخنه بکه شخوا رخنه ریبازی وی هی کو ت جه حوالی خور بده خویا کرن کو وی کارکی خراب کریه توی بده تیگشتن کو یعنی تتخوازه کو او کسکی قنج به نتنیت یعنی ایریش یوید کانجی محاسبه کی دکه نه تنیت توی دده تیگشتن کو وی کارکی خراب کریه اف تشتانا همو بچه پیدا دبن به پرورده پیدا دبن یعنی کسی کل همبری تجي دماغو نپرورده کریبه دماغو کاری کی خراب بکه کسی همبری تا نپرورده کریبه و اوجی نزانا و اوجی یعنی باوایی کی نراست وی پرسکری کی چاره سر بکه ویده کی مادام پیوستی اما بچه هیه چاره سری اما چیه چاره سری اما پرورده
دماكو ام كسن پروردگری بن هلبت بو کسکی نپروردگریشی وره راستی ما امی کاربن دانستندن پیره بکن شخوا دماکو ام جی نپروردگری بن و کسکی پروردگری وره راست ما ویزانه به دانستندن بمره بکه یعنی امی داوید بگیجن انجام کی بگیجن چاره سریه کی لی اگر دو کسی نپروردگری ورن راستی هف تجاری چاره سری و انجام جی پرسگری کی وان ده در ناکرن جبر وی کی ام لسر گرینگیا پروردگی سکنن دویگو ام کسنا پروردگری بن دویگو ام جواکه که پروردگری بن تاکو ام وان همو پرسکریکان دنابرا خود چاره سر بکن یعنی بهتری خو اف گرینگیا پرورده یا کو نویسکار لسر دا آخفت وی وانه ده نهاجی امی ورن سر واتهین پیوان هن پیوان نو مرا در باس بون امی واتهی وان شیروه بکن وکا پیوانفش تی واتهی جیل یعنی دماکو جواکک ده هریمه که یانجی جهه کی ده دجی امی جمیناک پشتی 100 سالی پشتی 200 سالی کسن دنتین پشت وان کسان ممکنه زاروکی وان بین ممکنه یعنی پشتی چند ام بیجن چند سالان کسن دنتین اف کسانا ام جوار بیجن نفشکی نو یعنی نفشه ای دا پیران نفشه باو دایکان نفشه زاروکان هر وهاجی نفشه ای نویان یعنی هر کو دمک دقده نفشکی دنتی ام جوار بیجن نفش یانجی جیل متولوژی او جی زانستا چیروکیه زانستا چیروکی یعنی دما کو کسک چیروککی دبیجه اف چیروک یعنی جبو گوتنا وی چیروکی ریگز و ریبازن تایبت هنه اف ریگز و اف ریبازی ای گوتنا چیروکان امجیره دبیجن متولوژی شخواب پیوک دنجی امتکارن و شیروکین پیوا افسانه یانجی زانستا چیروکی خزانی او جی دیواتیا هجاری شخوا خزانی بده آوایا امکارن چیروه بکن خزانیا جعالی دراوان یعنی کسی کو بیجن نزنگینه کسی کی خزانه هر وهاجی خزانیا کسایتی هیه کسی کو نپروردگری به جعالی کسایت آخواه وی کسی کی خزان به یعنی وی خزانی الجم پیدا به یعنی هجاری چرخ او جی 100 سالن هر 100 ساله کم جیر بیجن چرخ پیوامه یا داویجی گنگاز تی واتهیا ممکن یعنی دما بیجن تشتک گنگازر تشتک ممکنه دبکو چه ببه لیدما ام بیجین افتشت نه گنگازه تی واتهی کو یعنی نه ممکنه کو افتشتایا دراستی ده چه ببه هاجی ورسر خاله دویم رامانا بنگهین وک هر وانه امی رامانک بنگهین جه وانه یا خودرخن شخوا یعنی سرگوتارا وانه بخود برامانه که بنگهین سرگوتارا وانه دمان بیجن گرینگیا پرورده جبر کو وانه عمب آوائی کی گشتی لسر گرینگیا پرورده بو لی ام دکارن وکا رامانه که بنگهین بنویسن یعنی ام تنه گوهرتنه که تیخینه رامانا بنگهین نویسکار پیوستیا جواکی به پرورده تینه زمان نویسکار پیوستیا جواکی به پرورده تینه زمان چی پیوستیا جواکی به پرورده یا لگوری وکومه دوانه ده شیرو وکر ناجی امی ورن سر پرسین خواه سی پرسل جمع هنه امی وان بخوینن و برسوا وان بنویسن امی پرسین خواه بخوینن و برسوا وان بنویسن پرسایی کم دبیجه
دژیانا مرۆڤان de çi girîngiya xwendinê heye dijiyana mirovan de çi girîngiya xwendinê heye ji xwe xwendin ew jî yanî rêya perwerdekirinê ye dema kesek bixwîne ew kesaya dêwê wa tê ku xwe perwerde dike yanî em dikarin bêjin çi girîngiya dijiyana mirovan de çi girîngiya xwendinê heye kesê ku nexwîne em dikarin bêjin zanist û perwerdeyê bi dest naxîne. Pirsa duyem dibêje nêrînên zanyaran li ser perwerdeyê çi ne? Nêrînên zanyaran li ser perwerdeyê çi ye? Ji xwe gelek nêrîn di waneyê de me re derbas bûn lê nêrîna a giştî a ku hemû zanyar li ser wek bêje hemû zanyar vê nêrînê didin xuyakirin yan jî vê giringiyê didin xuyakirin em dikarin bêjin perwerde mîna xwarin û vexwarinê ye. Perwerde mîna xwarin û vexwarinê ye. Ev nêrîna a ku em dikarin bêjin hemû zanyar dibêjin. Pirsa sêyem dibêje perwerdehî çi zirarê dide mirovan? Bêperwerdehî bibûrînin bêperwerdehî çi zirarê dide mirovan? Bêperwerdehî çi zirarê dide mirovan? Yanî di waneyê de dîsa ji me re hat xuyakirin hemû pirsê me ji waneyê em dikarin derxin. Me got rêya a herî rast a têgihiştinê rêya herî rast a têgihiştinê çi ye? Perwerdeyê dema ku em bibin kesne perwerdekirî dêwê wa tê ku em kesne têgihiştîne dema ku em kesin têgihiştî bin gorî wek ku ew hevoka ku mijware nivîsan me ku dayîka hemû xerabiyan nezaniye dayîka hemû qenciyan jî zanîn û têgihiştine. Dema ku em kesin ne perwerdekirî bin helbet em ê xerabiyan bikin em ê zirarê bigihînin civakê bigiştî. Yanî em dikarin wê hevokê bikin bersiv ji vê pirsê re. Dayîka hemû xerabiyan nezanî û netêgihiştine. Nezanî û netêgihiştine. Niha jî em pirsê xwe me bi dawî kirin bersivê wan me nivîsan niha jî em ê werin ser xala rêzman cem me xala rêzman di waneya yekem de em ê ser tîpa biaxivin ji xwe tîp destpêka derbasbûna her zimanî ye tîp destpêka derbasbûna her zimanî ye. Yani mirov dema ku çi zimanî fêrî çi zimanî bibe destpêkê tîpan fêrî tîpan dibe. Me tîp nas kir em ê kiteyan nas bikin me kite nas kir em ê peyvan nas bikin me peyv nas kir em ê hevokan nas bikin me hevok jî nas kir em ê nivîsê nas bikin. Ji ber vê yekê her dem destpêka rêzmanekî destpêka fêrbûna her zimanekî tîp e. Tîp çi? Tîp ew dema ku mirov peyva dibêje ew dengê ku ji devê mirov derdikeve ew dengê ku ji devê mirov derdikeve dema tê nivîsandin ew nivîsa wî dengî em jê re dibêjin tîp yanî em mînakekê bêjin dema ez dibêjim peyva em bêjin mînak dibistan peyva dibistan yan jî peyvek din peyva agir dema em bêjin peyva agir dengek ji devê mirov derdikeve dema em werin vî dengî binivîsin em çi awayî dinivîsin em bêjin agir. Li vê de ev dengê ku ji devê me derket ev her çar dengên ku peyva agir saz kir
دما تين نویساندن مجوار بيجين تيب يعني اف تيبك اف تيبك اف تيبك و اف جي داوي تيبك چار دنگ في بي في ساز دكن اف چار دنگ هر یک جوان تيبكن ا گر تيبا ا تيبا گ تيبا ا تيبا ر هر یک جوان دنگك هر یک جوان دنویسه ده دبه تيبك يعني وكا بيناسيكي ام دكارن بيجن وكا بيناسيكي ام دكارن بيجن تيب آوای درباسبونا دنگان جنویسیره آوای درباسبونا دنگان جنویسیره آوای درباسبونا دنگان جنویسیره دما ام بیجن آوای درباسبونا دنگان جنویسیره یعنی دما کو اف دنگ هات نویساندن دما کو اف دنگ هات نویساندن وقت دما ما پیوا آگر دانی الجمع پیوا آگر دما هات نویساندن هر دنگک جی بو تیپک جمعش خواهد زمانی کردی ده سی و یک تیپ هنه سی و یک تیپ هنه جوان هشت تیپین دنگ دیرن دمینن 23 تیپ او 23 تیپانا جی تیپین دنگ دارن چجو داهی نابرا تیپین دنگ دیر هنه و چجو و تیپین دنگ دار یعنی هر یک چی تایبت من دیوانن هامی ناس بکن دسپیکی تیپین دنگ دیر امی وان بنویسن و امی وان شیرو بکن تیپین دنگ دیر الجمع زمانی کردید ای او یا داویجی او اف تیپین ای دنگ دیر تایبەتمەندی ئەوان چییە؟ تایبەتمەندی ئەوان یان کۆوان تیپێن دەنگدار جودا دکە ئەف تیپێن دەنگدێر بتەنا سەری خوا دەردکردن دەما ئەم بێژین ئا ئەم دکارن تیپا ئا بتەنێ بلێڤ بکەن دەما ئەم بێژین ئە ئێ ئی ئەف هەموو تیپانە بتەنێ ئەم دکارن وان بلێڤ بکەن یعنی ئەم دکارن دەنگی وان دەرخینن لێ تیپێن دەنگدار وەکە میناکش خۆ تیپێن مایی هەموو تیپێن دەنگدارن میناک ئا ببورینن تیپا بە تیپا جە تیپا کە تیپا سە تیپا رە ئەف هەموو تیپانە تیپێن دەنگدارن ئەم با لە خۆ بدێنین دەما ئەم بێژی ئەم وەرن تیپا بە بلێڤ بکەن دەما ئەم بێژین بە یعنی بێیت ئەف تیپا ئە بی تیپا ا تیپا ب درناکه ام لبی خداتین سر هف نما درتکه چه پیوستیا تیپا ب هی پیوستیا وی تیپا دنگدار هی دما میجن میناک باران برف لویدا اف تیپا ب پیوستیا وی چه هبو پیوستیا وی تیپا ک دنگدیر هبو جبوکو ورا بلیف کرن یعنی اف تیپین کو نایم بلیف کرن تیپین کو بتنا سری خواه نایم بلیف کرن ام جوارد بیجن تیپین دنگدار شخواه زمانی کردی هر زمانی لاتینی ده تیپین گر هن و تیپین هور هنه تیپین گر آوائی نویساندن آوان مزنن و تیپین هور جی آوائی نویساندن آوان بچوکن میناک تیپا آیا بچوک آیا مزن آیا بچوک بایا مزن بایا بچوک جایا مزن جایا بچوک هر تیپک ده آوایی وی هن دنگ دیر بو لدنگ دار به ده آوایی وی هنه آوایی گر و آوایی هور تیپا گر و تیپا هور وی آوایی ام خاله خواه یا ریزمان جیب داوی دکن و هر وها اموانه یا خوش جیب داوی دکن سپاس جبو تماشا کرنه بمینن دی کیفو خوشیده